Me say, only if I quack Uni need that 3 times. Now when you say which Chamuja only already aquapamana. I don't move in workout. Work here and workout one time. That's it. But you're somehow coming to you. How move you are sorry to I also cast no casadin. Let's say, if someone touch now this time, I don't know. I just don't know. I don't know. It's your no, then when she share one, I saw I don't know who she share. Why even? Aye. Oh, some analytics are sending at you. All of them was then analytics said he's feeling us to said he's here. And it's them on anything come on, yes, or anything in any come on, semicolon locket, no can't tell me that you're anything. Yeah, tell me better than now, Colombiana, over at demo, not for now, the question changed. It started in one year, you are registered. I don't know. That is what happened, and that is the truth I'm telling you. That is the truth. I mean, in terms of if anything, care about from UCD, I can save all settings, say or no, and now that marathon said you see yourself, because one day from the one, so I can't. We'll see how many times I never die. 3 times. We see you were here for never. My bedroom hang in on any bed. Yeah, them. They didn't know bedroom. They didn't know one. They didn't know bedroom. One in a you bed. They didn't know bedroom. I know how. It's a hina and a kodai. They didn't have them. They are not done. And a boys didn't know. Look at them make that job. When any koda or boys need them, or boys need dine or money on a one only if a kodai. They say they don't let my hand the question of it. The third one, let me control it. The question no nonsense or shit. Our crack no city, what boys no city. It's a city on the and you can be down for it. I on the coin from the that decided what kind of thing. If the starting time is a year, send it to me, banana, or no, it's the song, or so me see, or so you see. And the man in down, but the Atalina and a nama a demo. Maame Yeboah Asiedu, Maame Gold. Maame Yeboah AdwenkyereLady. Now what to say? We know about. Wow, who said the Ghana for? As I saw wale mu o social media so. Omo a ese so omo ka ho asem. Ene omo a ense so omo ka ho asem nyina abeso. Sa wa igyaye ana wa refufui. Ene omo twon sere ene abasa. Na Nia AdwenkyereLady ene me pese me kire madwen kakra Maame Yeboah Asiedu asem ho mesre wo a wo hwe video yi se emfa wotan enhwe me to obo ase na tie me kosi awie eno bebo mo nya understanding ni yie wo nia me pese me ka no ho na wo kire wadwen a wotimi a kire ni yie na me so me betie wo a mefa kakra de ato me so me kotodwum me nuanom yen Ghana fo ne duru ba bi a yen sem bi eha kakra pa. Se uyo obi a wo follow Maame Yeboah Asiedu ana se utie Maame Yeboah Asiedu ye kan sen na futu a wo de ma wo na wo ye nipa Maame Yeboah Asiedu an explanation me meti ha mi follow no mentie na futu me fa na futu obi ada che se me enye se na se mi ba ye kranka no nwum bi wo ho ye kan se no nwum ne nsem ni bi wo ho kranka mente enti se wo follow Maame Yeboah Asiedu prayer camp na sorry ana ne niema bi a wo ya na futu a wo de ma wo na wo be feel the most ese Maame Yeboah Asiedu wa ma wo futu bone ana se ye friend sen wo deceive ana bibi etesa ba me nuano menyi ni se mo ma so asem mu kuntan bebrebe wo social media isu mu bebre mu follow Maame mu ntie na sem bia mu fa na futu obi ada mu kona sorry mu ntie ni prayers mu ko gina na live video kura so da enti won deceive mo ene se wo ko social media isu a me hwe nipa domo a mo ba hye Maame Yeboah Asiedu ya menyi ni se mu nyina na mutie na futu mu nyina na mu follow no mu nyina na mu ko join ni prayer train or ni prayer camp or ni prayer page ho enti mesra mo se ba hyen no a mu bebre ba hye Maame Yeboah Asiedu no efa bi no mo ma yemfa sa energy no ma yemfa ntutu ye ho yefo
because adia Maame Yeboah Asiedu aye no yemu bebre no eda so tete saa de ni bim obi wo ha wote aware bia so ono na ware no kra wontimi manage problem say ekoso aware no ni niam ekoso ne niam enkoyie no wontimi kra manage na so Maame Yeboah Asiedu de bai obegya ne de na to ho no obefa Maame Yeboah Asiedu no obeba ahye no social media so ne ehu say wo ye gangali abara the end of the day wo no ne de na wo fie no a simple wo so otimi handle no ontimi handle ye na emom de no beto nkyɛn no obeba ahye Maame Yeboah Asiedu Uniano, dear mesre yen Ghana for you mu bebre ne say. And ne social media no so. Obia won agenda wo de nam e wo social media no so. Ana meka se nipa bebre binum wo ma agenda sa wo de nam wo social media no so. Enti nye obia no ba betina social media say me ye osofo, me ye malam, me ye advisor, me ye encourager, me ye die ben a wo betu adi na chi den do wura hye ni mu den do sika hye ni mu den na the end of the day no se wo deceive wa na fe de obetina social media so obesu na obetwa na no wo na one take one take you time se bia wo take you time na do oni tu fom ye wo maame wo papa wo nuanu mo abusua e wo ho na nso san wo ho befa obi o social media no fe ye na ma da sa na bi enne no ebu aka osim eno e wo ho eno achi no menuanu yen Ghana fo ma ye mu bebre ye wo lero issues bia ha yen a e wo se yesesa na me yusu Maame Yeboah Asiedu asem we na me de agina so asre Ghanaians ma no specially ahoya no wotan adoso e wo ya brabom eno e ka ho bi na Maame Yeboah Asiedu situation wadwen ya muso deceive mu wo mo se Ghanaians no ye wo suban bi a yen ma no specially ye mu bi no nye ye nyina ase me hu so de missing kan word no kra ase just say most of us no hate each other so much say obi wo ha woto aware no problem bi eni ho ukunu is doing well wonso bibi e koso fine nanso unua Ghana ni ba ahoye nti obefa kwan bi so akọ creating some no de agu ukunu so creating some no de agu wa so or creating some no de agu wa wale so nti at the end of the day mpe wa wale no ye be drag no ewa bra wo no anim se ni nua na ware no problem bi eni ho wonti bibi boni bia nanso Ghana ni ba betena social media so atwantro akan semfin de ewom ni de enim no de agu ni nua so de agu ni nua ware so obegu ni nua na ware no fin entokwa ketua bi kura na se beba wo ni kununtem na se Ghana ni ba wo te se na danfo ni nua bia se do beba besi abeka sem so obegu nani mu ase wo backstage no enya sam ketua enti ne yen Ghana for man ye mu bebre no waware no wote aware ho na ware na nkoyie kura no wo try or cover ne to or cover ho ebi ana me kan ni ye bo no pa ye ne de yakayaka de bi pa nanso no ompese obefeli enti wo behu se wakata ne to den wa yire no ho den e wo mu se no krese sa na wo se ba no de ba Maame Yeboah Asiedu aware se wotie mu nsem a na maame no go through a lot nanso se be ya MEP abonten ya ka say Maame Yeboah Asiedu ono otu afutu bebrebe na ono de na wale atimi agui say wono nso na wale betimi agu say wan hwa wale ni ye say wan twiti ni kunu ye say den ni ya kan sem say puto ebia na ye de nua ba na mama bra hwe ne na mama bra kunu ene ye beti say ade achi say say ye no kre say enya no kre ma wale ni mu na obenya nipa o mo so begina one side abash na mama bra so ono na ama na ware kra anyi eti yen Ghana fo no ye wo suban bi wo ye ho a akoye te say ye ba bi di bone a ye nimpa se ye ba yi wo di bone nanso ye nyire ye ho ntu no fom for so no police station kra ye mfre police mi e mechi e ba na nkontichi ne lesson da ye be so no so ye de aye mpai bo ye be hu ano ne ye ba no wa ginsem sa na esu ba na koye enti ye nuanom no mo ye public figures ne especially omo bre papa say ye public figure oba say ye public figure obema omo bre pa because when you saw a public figure say na worry be to social media so say mu nsam den ompe enti man especially ube hu so waye yire na panta den or try the best so be ma worry na so sidi e so bia na de ye no close doors no enya sam ketoa e bi ni Maame Yeboah Asiedu die se wutieti asem mu tie nkrofo e bemben no ne nsensem nkrofo akeka nyina wutumi sa maame no na o go through a lot na cost for years e na fedie why fed up na fedie de adru no wutumi hu se enye yie bio na yemi se hu se die nti na Maame Yeboah Asiedu masa afuto bebrebe nyina ka kire na ya asese wo kwa for better for worse wo kɔ no okunu no kokko den ya wo betwe abaade akɔ na ya aseso
eno kra ye hunahuna kese ma na ya se na ya se kwotena ware na se no hwe na niema nko yi a se ye ku no se den yi wo so wo kana no tum no wotena ho hu bia no se mo hu asem no nti me de mesre yen Ghana for se AdwenkyereLady ma de sredi a me de ma Ghana for nyina ne se maame no nsem bebre na wakeka me kura nyame anim na se me bae na ne videos bebre me hu because onye obi a me follow no a me tie ne nsem na se me bae ekura na ama me kura me tie ne kese ase ne videos bebre na nsem ni bi o ha wakeka yes eno kura edisa mo ba ahye no ala barade a mesre Ghana for ne se moma ye nkyanye osa ya hoodin a de ba ahye Maame Yeboah Asiedu ye nkyanye ne mfe love one another ye fen support one another uti se wunua bia ware problem bi koso a ben no na tie mu yiye na man encouragement na support no na boa no rather than so baba betina social media so uti se ono obi anya se social media so baka ko hye nipa kura chi se wo ye wo ye friend is wo friend years ago na ne ya damfo nti no akotoa de omni de enim na de ameni pa kura se efe begu no mfi ehun bia no Ghana fo ehun bia no enti atemdidie ne kan ne de ye nyina no me feel se no ye pewo ye mpewo Maame Yeboah Asiedu oni ni kunu na ware egu na wonim se ye ndwen ne this way kura hwe se Maame Yeboah Asiedu ko amfa ne new marriage a ma social media so a enka me no mienu kura nka yenim se Maame Yeboah Asiedu na ware dada egu ama na ware new person so what you say it Maame Yeboah Asiedu so se me kana wo beti a take your marriage out of social media. Me meti he nkrofo bebradwen o mo kra se me ware so ma ware 27 almost 27 years ni ya ma ware marriage ankasa pa ho asem na make enyem pnatwe ya me numi kuna tena ye wo ma ya establish a lot enso so no na social media so a me de kire nkrofo enu ti me de obi kai wo se me de beto social media so na da bi what you say ti Maame Yeboah Asiedu so bo modern na hye ho nso pa ese se go amfa wo second marriage a meto social media so enke nipa kakra na bimben wa in your own you comfort zone ho no ko mu no mu nim se wo first marriage na egu wo second marriage mu na wo yi obi beti na ye rumor say ye no kre say nya no kre na konkon ho na nka ato ba bi na so you chose to put the second marriage on the social media amen na kra no say nsem a ye tete fa wo second husband ho no so ya another issue altogether enti Maame Yeboah Asiedu so obetimi a fa wo marriage no fa te baby din na nya wo peace of mind na fa ware na no so bebo apa na Ghana for mo nka hu so obi a public figure so wo ye oba wo say ye be mo most of the time mo partners na take advantage of them because of say oh so obi ti say me twempna o me ire na chi ana sese ya o beto social media so nti no obe o de be oba no over say utie Maame Yeboah Asiedu kuni ne nkasa ye mu a wutimi so de ade na di maame no allegedly so no ne audio dia o de adi na maame no was trying to cover up okotina delay show no so ne ba bia mo keka se wakotina ne videos a mekra mahu nyina no na o go through sa issues no na so she was trying to cover up because of say ne position a wo ne niema a wo ye ne nsam wo keka ne se de o lead nipa bi na wo ma nipa bi advice no enye fe se bia wo no ye beti se no o go through enti menuanom eno na ma omo partners ni bebre no take advantage na omo misbehave wo de ade ne be ye na ye se wa oba na be man wa mo ani anye din no wan sori anyina no aka say hey enough is enough a ene wo de bedu sa nti menua na ehon so no but Maame Yeboah Asiedu wo ye nipa wo mo say ye nipa no sabi doctor kra wo yare ema obisa na yare na ono asa no ho yare so for dru ba bi a ono so ohia so obebo mpa ya ma no the same as once we encourage our advisor na no nkyere se we a superhuman being your friend is saying wo de waware problem entimi ma ho papa na waware no maame na waware no ye raising woni fie 19 kodwo years ago ene wanyina wie entite ya maame no papa de be ma na ye de ama na wie o ene wa behia no obehia wo no wo try wo best se niam bia wo put up with no wontimi handle wo try se wo be manage wo be encourage no be advice no wo be cooperate na so dru ba bia be cooperate enye yie da so what you say nti no enforce ho bebre ne nku hu so ho asem enti menuanom ne krakra nyina ne se Maame Yeboah Asiedu me gidi yie se ye hwe ne kunu nkasa ye mu a na ade a wo go through no wa go through a che na maame ne feel say with the wisdom a okura ene ne ye beka ne say ne knowledge a wo no feel so obetimi a control situation no obetimi a maniema a change
for the better na eso so no amane sa enti mesre mo se eje mo ba hye ne kakra ye se utietie ne nsem bi okeka ye de a ene mo ka se mo ba hye ne de a mo ba hye ne forever but at the end of the day no mo nsua bibi mfrim say next time say de mo be tu adi obi achi ana mo betie obi ana mo be fa obi afutu a otu no akosi point bi e social media no so na mo ma ye nchenye o sa time no na ye try ye best say ye man ye be boa na ye be support one another na ye nua ba Maame Yeboah so stay away with your marriage on the social media.